بوده من وشد بینرین هجا جستودین دنگ امریکا لواشنطن پایتخت سلاو ریز تماشاون هجا دم باش پیواژوی امپیچکردنا سەرۆک دۆناڵد ترامپ لە سێناتۆی ئەمریکی دە برێڤە دەچێ ڕۆژا سێشەمێ پارێزەرن وی ئیدایên سەد سێناتۆران ڕێتکردن و گوتن ku پەیوەندیە سەرۆک ترامپ û ئوکراینە دروست بوو هوربوونی divê raportê de ye. Parêzerên Serokê Amerîka Donald Trump piştrast dikin ku serokê çişaştî nekirîne û dozgerên giştiyên demokratan li ser pirsa impeachkirinê ser nekeftin di pêşkêşkirina rastiyan de. Erê em lêkolînê dikin ji ber ku alîkarî ji berî sê heftiyan ji dawiya sala diravî derkeftin yan li ser telefoneke 6 deqeyî erê ev çi ye? Dadgehkirina Trumpê li ser ragirtina alîkariyên leşkerî bû Ukrayna û astankirina karê Kongresî. Parêzerên Trumpê bi tinê nîveka dema diyarkirî bû wana bikarînan û gotin bizavên demokrata bû derxistina serokê ji koçgaspî pirseka pir metirsî dare. Ew dixwazin serokekî serkeftî di salê hilbijartinê de derbikin. Ev zêdegaviya bi ser destûrê. Ev yek wê welat û binyatên demokrasiyetê li welatê me lawaz bikin û hûn dizanin ev ne di berjewendiyê gelê Amerîka de ye. Dadgeha Serok Donald Trumpî berdewame digel zêdebûna givaşê bû amadebûna şîretvanê berê yê ewlehiya niştimanî John Bolton da şahdiya xwe bide. Eger hevalên me yên kumarî nekarîn daxwaza şahidan bikin, ev zêdegaviya bi ser destûrî û li ser qanûnê. John Bolton digel serokî bû û gotinên serokî bihîst bûn. Divêt em guh li gotinên wî bigirîn û çi çare nînin. Civata sînatorên Amerîka ji 100 sînatoran pêk dek 53 komarî newçil û hev demokratan. Demokratan pêdivî bi tinê bi 4 dengan heye lê gelek komarî bawerî bi gotinên Boltonî nakin. John Bolton toreye û nerazî ye. Wî nexweste ji berî mehekê şahediya xwe bide. Lê piştî belavkirina pirtûka xwe niha dixwaze şahediya xwe bide. Erê çi hate guhertin? Komarî dixwazin cêgirê berê yê Serokê Amerîka Joe Biden û kurê wî li dadgehê amade bin. Lê demokrat dibêjin evê çi peywendî bi dozêve nîne. Eger ew dixwazin şahid beramber şahid be bilamek Mulvaney bînin ew dijî gotinên John Bolton e bila banga Mike Pompeo bikin bila her kesî bînin têkelî vê şermezarî û gendeliyê ve heye komarî xwe mijûl dikin û tinê vê dixwazin. Ev dadgehkirina hevdeme digel bizavên Serok Donald Trump û berbijarên demokratan bû serokatiya Amerîka. Berbijarê demokrat bû serokatiya Bernie Sanders dixwazit kempêna hilbijartinan xurtir bike. Ya em bi heydarî dibêjin belê rêveberiya Amerîka dê ya Çîna karkira be. Çîna ez jî hatime û niha jî ji wan im. Lê Joe Biden herdem tekez dikit ku ew berbijarê here qayîme hember Donald Trumpî. Serokê bêt dê welatekê jêk cuda verbikire. Divê hûn bizanin kê dikare wê çareser bike. Serok Donald Trump ji wîlata New Jersey hêrişa qayîm bi ser demokratan kir. Demokratên Washington çi caran hind tundrê nebûne. Bi eşkirayî ew dînin. Ew ramanên xwe ji sosyalistekî weka Bernie Sanders werdigirin. Sêsed roj bû hilbijartinên serokatiya Amerîka dimînin û şerê bi destxistina dengan xurt e. Li heman dem da rapirsî diyar dikin ku piraniya Amerîkiyan dixwazin belgehên nî û şahid li dadgeha Serok Donald Trumpî amade bin. Serokê Amerîka Donald Trump roja sêşemê siyaseta xwe ya rojhelata navîn ragihand ku Serok Wezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu jî di gel wî bû. Zanyarên zêdetir di vê raportê de. Filastîniyên Xeze wêneyên Donald Trump û Benjamin Netanyahu şewitandin di demekê da ku her du serkirde li koşka spî kombûn û Trump nerîna xwe ye li dor çareserkirina şerê İsraîlê û Filastîniyan ragihand. Plan pênasînê bi serweriya İsraîlê li Orşelîm an ku Qudsê dike û sînorên qeraxa Rojava ji nû vedikêşe. Em ê komîteyeka hevbeş li gel İsraîlê damezrînin ji bo veguhastina nexşeya tîyorî bo yeka berfireh li ser erdê da ku pênasîn rasterast pêk bê. Plan dest ji çareseriya du dewletan bernade. Ew behsa dewleteka Filastînî dike li gel paytexteka li Rojhilatê Qudsê. Trump dibêje ew ê navçeyên Filastîniyan du qat bike.
لی برانبر سروری اسرائیل لسر وارگهین قراغ روجاوا و وارگهین کبو 4 سالن هاتن راوستاندن. Not accepting it would mean perhaps the continued loss of territory to settlements. نەپەجراندنا wê bi her hal berdewamiya ji dezdana navçeyan bû wargehan. Ne diyare ku Filistîniyan riyeka avaker heye. Ew êdî wê piştgiriya bi hêz û darayî ya hêzên erebî wernegire. Ji ber wilo ew diyar dibe ku bêjin yan jî bihêle lê renge ew rêkeftina here baş e ku bi destê wan dikeve. بری پلان ترامپ پیناسین به تبلیغکردن گرین جولان بو اسرائیل کرو بالیوسخانه امریکی ل اسرائیل ج تل اویو بو قدس و گو هست. فلسطینی بشداری پلان نبونو وان او رد کرد. او با آوه که بنگهین ریل فلسطینیان دکره که بریارا چاره نوساخه بدن او به تمامی یاسا نتویا مافن مروفان ددن آلی او وارگهان روا دکه و روشکی چه دکه که جلای مافن مروفان و تشر مزار کرن او نریا آشتیه پلان رنگ ریوکه جبو تبلیغ کرنا هن بشین قراغ روج آوایا نوال اردن بو اسرائیل لگور سوزا هلمتا نتنیاهو. Too many plans tried to pressure Israel to withdraw from vital territory. gelek planan hewl da got fişarê bidin ser İsraîlê da ji navçeyên girîng vekişe wek newala Ordinê lê te birêz serok te ragihand got divê İsraîl serweriya xwe li newala Ordinê û heremên din yên stratejîk li Cuda û Samarya hebe. ترامپ و نتنیاهو هر دو جی بری لهلبجارتن آنن. رخنگر دما پلانه ددن برپرسان. او پلانه جبو رازی کرنا تفگر راسترا و آلیگیرا وارگها لإسرائیل و هر وها انجیلین امریکا او بگمان نه پلانه آشتیه یا. نتنیاهو لناو اسرائیل راستی تاون باریین گندلیه ته. ده دمکه دا که سیناتوی امریکی دادیا کرنا امپیچمنت ده در حق ترامپ تا بریوه دبه. Still is, I think, attempting to show that his administration. Ew hewl dide ku rêveberiya wî giraniya siyaseta derve heye bû çareserkirina rojhelata navîn û ev di rastî da bihane ye. Da neête gunehbarkirin û neête guhartin. Wekû serok niha ew siyaseta derve ya Amerîka pirêve dibe. جه دماری کفتن آشتیه یا سال 1993 و لأوسلو سروکین امریکا هول ددنه که ریکفتنه که آشتیه لروجلاتا ناوین پیک بینن لی تیک دیچنه. ترامپ ده حزیران بوری ده بشین او بورین پلان راگهاندن که فلسطینیان دیسارد کرد. ویروسا کرونا کل باجار ووهان یا چینی دست بیکر نها ده 18 ولاتان ده بلاو بویه. سروکی ریخستنا ساغلمی جهانی لگل سروکی چینی لسر پیشی گرتنا ویروس آخفی. چین ده بیجه ام حاضرن جبو کارکرنا به جواتا نام نتویره. Li dawiya Dîsembera borî bûcara yekê curê vê vîrusê li Çînê diyar bû. Piştî borîna çend hefteyan heta ku berpez ji pêzanînan piştrast bûn ji ber belavbûn û metirsiya wê. Rêveberê berê kontrolkirin û destîşankirina nexweşiyan Tom Frieden dibêje. So far, Heta nihaya aşkira pejî dikare ji kesekê bû kesekê dî vegrit. Lê em nizanî ka çend têkeliya zor yan kêm divêtin. Evê cudahiyeka mezin heye derbarê ka çend kujek e. Em dizanîn kulbûna sîhan e û dibit bête egera nexweşiyên xirab yan jî mirinê. Em hez dikin ji ber ku zor kes kulbûn hene bê nîşanên vê nexweşiyê divê pitir li ser nexweşiyê bizanîn. Berî 17 salan Çîn rastî vîrusa SARS hatbû. Lê pêzanîn eşkere netkirin. Rêxistina cîhaniya sexlemiyê dibêje Çîn vê carê baştir bûye û eşkerakirina nîşanên vîrusa korona zû eşkera û testkirin. دهنک بواران دا پێشڤەچۆنên بنەڕەتی چێبوونە شیانên تایبەتمەندیە و زەلالیێ و دهنک بواران دا بێپوتەیی هەبوو و بەهایەوان گەلکی گران بوو. سەبارەت ڕەوشە داوی دەما ڤایرۆس لە مەها 12 لە ئوهان لە ئۆستانی هۆبی دەرکەتی دەرەنگ هات ڕیپۆرتکردن. Lêkê masiya berdewam ya rênedana weşandina dengûbasên serbixwe li welatekî stemkar weke Çînê têwateyek û heta niha metirsî li ser rewşa heyî heye li wî welatî. Dibe ku bedîtî be ku 15 karmendên sexlemiyê tûşî vê vîrusê bûne. Ev gelekê giring e ku ji me re nîşan bide ev vîrus çiqas metirsidar e. Ji ber ku karmendên sexlemiyê zû zû bi nexweşiyên wiha nakevin. Li wan ew yek tene piştî 20 mehê ragihand. Heta niha di nava xwe ya Çînê da jî ji ber bilez tevnegeriyana berpirsan rexne hene.
هێویدارم خەڵک vêfam bike dema ku pêzanîn ti dema xwe de negihane. Girêdayê nexweşiyên belav dibin, me yasayek taybet bi van nexweşiyan û çareseriya wan heye. Li gor yasayê pêzanîn tên eşkerekirin. Wekî hikûmetek herêmî, pêwîstiya me bi destûrdanê heye berî bihên eşkerekirin. Roja sêşemê Wezîrê Sexlemî û Xizmetkariyên Mirovahiyê Amerîka ji bo Pekînê deriyê alîkariyê vekir û daxwaz kir ku zêdetir pispor û doktor ji bo alîkariyê li Çînê amade bibin. Divêt pisporên WHO û CDC lê wêrê amade bin da ku alîkariya Çînê bikin. Zêdebarî ku wekû Diktor Fûcî jî îşaret pêda divêt yanên zindî ji hevbehên cudakirin, heta ku çareserî dihê dîtin û ji vaksînê piştrast dibin, têserî da rêzbendiya genetîk ya ku têda beşdar e. Ji sedema belavbûna vîrusa korona li Çînê, CDC bank li welatiyan dike eger ku gelek zerûrî nebe neçine welatê Çînê. لیستگوان بسکتبالی به ناوبانک کوبی برایانت روژا یک شمه برودانا کتنا هلیکوپتر جیانا خواج دزدا. مرنا کوبی تانوها شوکک پرمزنه جبو حسکرنوی لامریکا و سراسری جیهانه. لستیپل سنتر بنگه تیما لاس آنجلس لیکرز کو کوبی برایانت پرانیا جیانا خواه ور در باسکر نها پرا به حسکرنوی ین هاتنه وی ببیر بینن پشتی او روژا یک شمه 26 مها یک دگل کچا خویا 13 سالی و 7 کسندن برودانا کتنا هلیکوپتر جیانا خواه جدزدان. Kobe was my son's. گوره من گلکی سرسان با کوبی برایانت جزاروکانیا خوتانها پرژه حزدکه. هر دم دهات استیپل سنر دا کلی لیزگا کوبی تماشا بکه. از لورم دا سرساخیا وان مال باتان بکم و بیجم کو دل من بوان رایه. کوبی جباجار فیلادلفیا بو یا ولایت پنسیلوانیا. لیوی باجار لس آنجلس به باجار خود زانی. وی گلک کس آنین با هف. وی گلک جبو جواکا خوکر. هرچنده او نجه لس آنجلس بو. او جه باجار فیلادلفیا بو. لگل کار جبو باجار لس آنجلس کر. کوبی برایانت یک جوان لیستگوانان بو کو کاریگری کم مزن لسرجیانا تماشاوان بسکتبالی هبو. He's, you know, like a celebrity. You never met him, but like when I was younger, I broke my leg and I was. من او ندیت بو لیدما از زاروک بو مپی خوش کند و بو دمکی دریج از لمال رونشتم. من للیستکنوی تماشا دکر و یکی گلکی آلیکاریا من کر. خوندکارن جزانینگه ها میرماوند لکالیفورنیا وکو جو الوارز دگل لیسکن کوبی برایانت مزن بون. دمê tu 5-6 yan 7 salê bî û tu dibînî ku ew herdem serkeftinan ji bo bajarê Los Angeles tîne, tu pir jê hez dikî û ew evînî digel te mezin dibe. gelek caran di piraniya hevpeyvînin Kobî de wî behsa kurtiya jiyanê dikir û ku çawa yek divê li dîv xewnin xwe biçe. Wî gelek xelek fêr kirin çawa ji jiyanê hez bikin û wî tiştî bikin yê ku di dilê wan de ye. Kobî rûbirû gelek astengiyan hat. Wî gelek caran behsa xwe dikir çawa demê ew birîndar dibû di lîskan de her lîska xwe berdewam dikir. Ev yek handana kesin wekû Wakîn Pelufo dida ku bihêztir be. من ئامۆژگاریاوی لەسەر تەلەفۆنا خۆدانیە gelek caran ez lê dinêrim da ku hêzê bide min. Helbet hezkirin Kobe Bryant netine li Amerika hene, lê ew li seranserî cîhanê bi navûbang bû. Li welatê Filipîn, komelek rûnijvanên avahiyekê kom bûn da ku nîgareka mural ya Kobe û keça wî ciyana ya 13 salî li ser meydana avahiya xwe dirûst bikin. gelek hezkerên Kubî li vir hene ku gelek xembarin bi mirnawî. Lema wek rêzgirtin ji bo wî û kiça wî me nîgara mural çêkir. Wêne ya Kobe Bryant e ku hemêza keça xwe dike ku wekû bavê xwe ji lîska basketbalê hez dikir. Rûnijvanan di 24 demijmêran da ev nîgare çêkir ku hezkirin wî dihatin û gul û mom li ser belav dikirin.
İmam Şia Muqtada el-Sadr pişkiriya xwe ji bo xwepêşandanên li dijî hikûmeta Iraqê de vekişand û ji vê demê vir ve alozê li Iraqê xurttir bûye. Ji meha cotmehê vir ve 600 kes jiyana xwe ji destan e. Tevî ku hevldanên bo sekinandina xwepêşandanên li dijî hikûmeta Iraqê didomin, li Bexda û bajarên din yên Iraqê de xwepêşandan xurttir dibe. Agir û duman ji vê bajaran derdikeve esmanan ku niha bûye nîşana sinorên xwepêşander û cihên ku bin kontrola hikûmetê de ne. Ji roja înê vir ve dema ku İmamê Şia navdar Muqtada el-Sadr pişkiriya xwe ji xwepêşandanan vekişiya, alozî tundtir bû û herî kêmî 12 kes hatin kuştin. البلد هو لكل العراقيين. ام لفرن جيكي جوت مهي جبو ام ديار بدن جو اولات جبو حمو عراقيانه تكار دنگي في شكابك وام الفد بمن حياه جو ام ما في خبستينن وام كسين گندل جوي ولاتي درخني يجو اولات خراكرنه Di heman demî de eleqeya xelkî bû xwepêşandan zêdetir dibe. Bi piranî mêrên ciwan û sîper li dijî hêzên evlekarî şer dikin. Ev dibêjin xema tiştekî li ba wan nemaye. Ew ên derkeftin xwenîşandanan sîpene. Ewa çavê xwe ye vekirî welatekî bêpeşeroj dibînin. Ne hikûmet ew ne kar ew ne perwerde ew ne saxlemiye ew ne xizmet e. Di dîrûkê de tiştekî wiha derinde û hikûmeteka bêhûş wekû Iraqê nehatiye dîtin. Dîplomatên 16 welatan roja duşemê daxuyaniyek belav kirin û tund tûjiya li dijî xwepêşander şermezer kirin ku rewşa wan dimetirsîdê ye. لاوازبوونا ئارتێشە عێراقی و نەبوونا هێزن پێشمەرگە لێ هەرێمن کێشە لەسەر بووە سەدەما ژنوڤە ڕابوونا ملیتانن داعش. پەیامنێرێ دەنگی ئەمریکا سەلام باڵایی زانیارین زێدەتر هەنا. بەردەوامیە خۆنیشاندانên Iraqê û nebûna çareseriyê guncay bû peydakirina aramî û tenahiyê li cem tev Iraqiyan pirseke û danûstandin ser tête kirin we metirsiya serhildana Daeş bi taybet li deverên madde 140 lê Sêmêlê bi berheviya parlamentarên Iraqê û Herêma Kurdistanê ev babete kefte ber danûstandinê. مترسيك دفخركا كي تشيبويه و تيروسي داعش جارك دجي ديار بويه خاصة الدفرة بيسجل المنطقة حذر والهندك عريشل سنتري باريزغاها ميسي دج تشيبويه مترسيك سر خركا كي اف دفريد كردستاني افيد نت كنترولا بيشمرغا دم مترسيك تشيبويه داخوازيا خركا كي جو بيشمرغا جيور دفرة زمار وفان منطقي مادا 140 جو اوجي قال جيش عراقي جو بچكي حمايتك بو في خركي بك نبوني هزي پێشمەرگە لەو ناوچانە ناوچە جێناکۆ کان ئەو مەناتقانەی کە پێی دەڵێن ناوچەی 140 نەبوونی هێزی پێشمەرگە لاوازی سوپای عراقی لەو ناوچانە وای کردووە کە داعش لەو ناوچانە سەر هەڵبداتەوە بۆیە مەترسیەکی زۆری لەسرە ڕۆژ بە ڕۆژ مەترسیەکە زیاد دەبێت ئێمە دەبێت هەموو هەوڵی خۆمان بدەین هەر هیچ نەبێ هێزی پێشمەرگە بگەڕێتەوە ئەو ناوچانە بۆ ئەوەی پارێزگاری لەو ناوچانە بکات. نحیا زمار مترسیاوەیەکێ هەیە و خێزانên کەمپا هۆڵێ ji Sûriyê bînin devera zimar و ev çende jî ji layê îdare û xelkê deverê hêta ratkirin. وەکو زانیاری ناوچەکانی دابڕاو لە کوردستان مادەی 140 پێشی ماوەی کە بریار درا لە بەغداش کە ئەو خێزانی داعشەکانی لە کەمپی هۆل لە سووریا وا دیارە حکومت بریاریدایە کە بینە ناوچەی زمارەوە کەمپی 4000 خێبەت کە لەوەیان دروست بکەن ئەوەش بە تاکید مەترسیک زۆر هەیە لەسەر ناوچەکانی دابراو لە کوردستان لەسەر هەرێمی کوردستان کە زیاتر لە 31000 کە خێزان و بچووکی داعش کە دێنەوە بە تاکید دەبێت ئەمە لەسەر وەکو پەرلەمانتانی وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەسەر ئەو بابەتە کە بستینەوە کە ڕاستی مەترسیک زۆر هەیە لەسەر ئەو ناوچانە و لەسەر هەرێمی کوردستان. سەلام باڵایی دەنگی ئەمریکا دهۆک. Operasyona leşkeriya hikûmeta Sûrî bi piştgiriyê hêzên Rûsyayê li dijî mîlîtanên cihadî li Îdlibê de berdewam dike. Ji ber şerê tund bi hezaran xelk ji Îdlibê reviyane li bajarê çûne li bajarê Qiraqayê. Rûniştivanên vê hûtêla li qeraxa cemê Ferat hatî avakirin negeştiyaran.
لی کوشبرین ادلبی گوشبر شر رویانه. رهبریه و کامپه جالی کوشبران بخدا تکرن. گو پلایا که آواهیا هوتیلیا و تایبت جبو مالباتن به مالخوا ین دشردا هاتنا کشتن و کال و پیران مالباتن خودی مالخوا د چادران دا دجین. هجمارا مالباتن لکمپا ابو قبا 165 من نزیکی 6 مالباتان کو مالخوین وان کالو پیرن و آستنگدارن د آواهیا هوتل دا بجه کرن یان دکارن دوباره خوب کند چادران دا لور اما کو مالبات دجین پشگری و آلیکاریا هفدکین کو هر یک بکارت برومت بجید. فاطمه محری جمعرت نعمانه دایکا د زاروکان بو گو هر دو زاروکن و هفجین خو د بردومانه که بالافرین جنگی ین روسی دا هاتم کشتن او جبر کسره لسر زاروکن خو نماد کارا پماشا. كان عندي ولدين هفجین و هر دو زاروک من د ایریشکی اسمانی ده هاتنه کشتن پر ایریش لگونده کو از لی بوم پیک هات لوره از بگوندیان ره کوچبر بوم او کده دچن من جی بخور آدبن و گلگ آلیکاریا من دکن. باشه مزن جی کوشبرین کامپا ابو قبیع جبر بردومان حکومت سوریه و تندیه کومنتاندرا و بلبکرنا ماوی سویلان جی ادلبه بری سال نیوکه لور به جهبونه و پشتی داخویانیه جنرال مظلوم عبدی به پیشوازی کرنا کوشبرین ادلبی دروجین داوی دا 25 مالبات دن در باسی و کامپه بون. كل الناس هين اللي اجوا لهون على مخ همو کوچبرین هاتین ور جبومباران درون جشرو گروپن چقدار کوهیزن نفنتوی و ترکیه پشتگیری آوان دکن. امبری سال و نیوکی کوچبری وربونا و تا نها کوچبر جدل بیتین. پر مالبات بمرا پیوندی دکن و دخوازن بین ور جبر افدور آرامه. جبر اپراسیون حکومت سوریه و بردومان روسیا بردوام لسر پارێزگاه ادلبه روجانه هجمارا مالباتن جی ادلب در باسی ناوچه روبریه خسر دبن زیده دبه. ریبرکالو دنگی امریکا کامپا بقبیع لپارێزگاه رقا. پارتیا دیموکراتا گلان هدپ کنفرانس خویا سالانه لأنقره لدارخست. بابتن هری گرم ده کنفرانس دا قانون هدپ بو و هر وصا دجبراتیا دستهلادارن ترکی بو پارتیا وان. Partiya Demokratîk ya Gelan HDP li Enqerê sêyemîn konferansa asayî ya mezin çêkir. Hemû hevgirên HDP beşdarî vê konferansê bûn û li ser 2 salên HDP yê borî rawestiyan. 23 Reşemiyê HDP li Enqerê çaremîn kongreya asayî ya giştî dê li dar bixîne. Berî vî him konferansa jin û him jî ev konferansa asayî wek amadekariya kongreyê tê pênasekirin. Hevseroka HDP Pervin Buldan li vê derê di aqaftina xwe da ser pêvajoya dawî rawestiya û HDP wek partiyeka têkoşîna mezin nîşan da. Buldan got HDP werekiye û HDP hêviye. دستهلات رادبه و رودنه ایریشی هدپی دکه. صدما هری مزن اوه که هدپه دبن سیبان خودا ناسنامه گلان، باوریان، جنان و چاندان دحوینه. اف دستهلات ویانه پجرینه و لبر ویجی ایریشی مدکه. آرمانجا کنفرانس همه اوه که اموان خورتر بکن. دوی کنفرانس دا دور و درج دسر رابردویا HDP هاته سکنین. هفگرین HDP یونکو بشتر بون و دا آقافتنا خودا لسر رابردو دهاتیا HDP نرینین خو دیار کرن. Hevserokê giştî yê HDP sezayî temelî balkişan serdemên borî û wiha got. Halklara sömürüden desthelatiya AK Partiyê bi şer helweşînê û tundiyê xwedî dike. Ana em dibînin ku dema vana cêbicê dike jiyana xwe didomîne. Desthelatî li beramberî kêşa Kurd têk çûye. Hemû armanca wî ew e ku şer bidomîne û li ser piya raweste. HDP rêna devan armancên wan. Heta niha 38 şaredarên HDP ji destê HDP hatine sendin û 5000 zêdetir kes hatine binçavkirin û 500 kesî zêdetir jî hatine girtin. Dibin rewşeka wiha da parlamenterên HDP vê pêvajoya kongrê gelek girîng dibînin. Konferansa qarmaya yani gelemheriye o yekîtiya Kurdaye divê hawaya em tev birleşene tev ittifaq û tevayet tevlî konferansê dibin û nava vê konferansê da biryarê xurt terkevin pêşe rojê bimînin û bi vê hawaya bi serkeftin kîmezin. Li gelek navçe û bajaran HDP kongreyên xwe durist kirin.
هم ev kongrena û him jî sêmîn konferansa jin û sêmîn konferansa asayî ya mezin wek amadekariyeka çaremîn kongreya asayî ya giştî ya HDP tê pênasekirin. Li gorî HDP di rexê ideolojiya wan da hîç keşeyek nîne. Heke keşeyek jî heye tê gotin ku ew jî di rexê bikaranînê da ye. Eyüp Demir, Dengê Amerika, Ankara. ولایت ئەمریکا وەکی جهێکی هەمبەستکردنا ناسنامەیە نسلە و چاندێن ji hevcudatîn zanin lê carna ev hembestkirin şaş tê fêmkirin ji bo wê yekê pirtûkek bi navê fêrkirina tolerans hatiye amedekirin ku alîkariya kesên ku dixwazin perwerdehiya toleransê bidin. Xwendekarên di wê polê da cevhera cûrbecûr ya civaka Emerîkî nîşan didin. Elizabeth Kleinrock xwendekaran fêrî rêzgirtina cudahiyan dike ku çawa dijî pêşbiryartiyê, nijadperestî û neheqiya civakî rawastin û fêr bibin ka mirû çawa di jiyana xwe de bibe faktorek guhartinê. Heke hûn nikarin li ser nijadê bi rahetî biaxivin, em di çawa nijadperestiya sistemîk di wî welatî de bi dawî bikin. Ez bêjim ku ev axaftinin bi zaroka re pir giringin ji ber ku wan nerînek pir zelal, pak û kêm alîgir ya cîhanî heye. Heger ew mijare her wekî mijareka metirsî ji bo wan nehatibe gotin, ew ê bi dilxweşî rûnên û derbarê wê babetê biaxivin. Helwestên dijî koçberiyê, zordestî, nijadperestî, dijî LGBT û duruşmên nivîskiyên cûrbecûr hemû pirsgirêkên ku dibistanên Emerîkî da nîşan didin. Li gorî rapora îstatîstika tawana nefretê ya ku ji aliyê bîroya lêpirsînê ya federal an jî FBI ve hatî veşandin, di sala 2018 da 7120 bûyerên tawana nefretê hatin ragihandin. Lêre li Emerîka em di welatek û cîhanek pirrengî da dijîn. Gava em dizanîn ku di wê jiyanê da çikêmbûn û qurebûn nîne, di cudahiyan da ciwaniyek heye. Gelek xweş e ku mirov yekî ku jiyanek û kulturek cuda ya te hey binyasî û ew tiştek nîn ku mirov lê bitirse. Eger em bi zarokan dest pê bikin ku ew biryargir, yasadaner û perwerdekarên paşarojê ne, hêvîdarim ku em bikarin civaka xwe biguhorîn. Heger em bikarin di wî temenî da wan perwerde bikin ku ew amade bin rûnên û guhê xwe bidin nerînin cuda û hestin xwe bêjin, min ji bo paşaroja civaka me gelek hêvî hene. Qurs di heman demê de baş e ku zarokan fêr bike ku çi bikin gava rûbirûyê bêntangî dibin. Dema gohîn dibîne ku neheqî çê dibe, hîn bi rastî dikarin li dijî wê derbikevin, wekî kesekî, belê di heman dem da wekî beşek ji civakeka hevbeş ya ku melekê an jê rêkxistinekê ji ber ku gava ku em pêk ve hevkarî bikîn guhartin çê dibe. Kuwara toleransê di sala 1991 de hatiye damezrandin da ku pêşiya mezinbûna nefretê bigre. Piraniya nivîskarên ji bo vê kuwarê serbest û dilxwazin. Gotarên wan ne tenê derbarê pirsgirêkên civakî ne, belê di heman demê da nîqaşên li ser mijarên ku li pir deverên Emerîka her wekî tabû dihên hesibandin gur dike. Materyalên ku jê hêla kuwarê hatî ve afirandin, du xelatên Oscar ya Emmy û gelek xelatên rometiyê wergirtine. Bi vê raportê em hatin daviya bernameya vê hefteyê heta hefteya bê biminin di xêr û xweşî de. Her şad bin.